Kodwa inhlamba iyona engizwisa ubuhlungu ngibone ngathi angisiyena umuntu wesifazane. Muthi lokukhuluma ayike lokho ngikushoyo ukuthi ngicela ukuthi bemthathe. Ngiyakuzwa. Sizomthatha. Kodwa ngiyazi uyahluleka ukusebenzisa umuthi. Ingane emgwaqweni ngishabe kuthiwa uyizala. Ingane mayithuka inhlamba nje emgwaqweni kukodwa uyasho ukuthi hey wena ongithulela ayithuke yini lento ekhulumayo. Yindaba nini usiyacela ningamkhuzi ngenhlamba. Yazi mina le show sengisaba ngisho kuyibuka nobhuti kaThando na 3 years. Because inhlamba ephuma kusiyacela iyanyanyisa inamahlombe. Nanokuthi cha Angingizi ma ukuthi indoda yakho sisi. Ngiyachaza la ukuthi uma ngisho kuyisolesa angithi bengibeka khona ukuthi Okay, asimnike ni chance. inhlamba mina imini ngisuke ngayivumela from the start. Usiyacela ufike wathi esho inhlamba sihlalele ekhaya ngithi hayi bonjalo ngihleke engekho amakhamera ngithi ngizokubamba njalo kungabi yabo wazogcina inhlapha esetho kanti ku wrong kuyangcindezela ngikwazi ukuyikhulumela ngoba le nto iyahlupha ngiyamtshela naye uthola ukuthi amakhamera wasebe. Mina mama sekhaya ngiyaxolisa sithanda sami yazi mawukuthi inhlamba ephazamisayo. So nina abadlamuka nithini kwaMsomi nithini? Ngicela ukuthi kwabakomalume into engiyifisayo nje mina bafethu ukuthi sihloniphane ngoba nama ngithandi abantu masebethi abantu bakomalume bakho bangena bekhomba abantu kadlamuka ngithandi lokho akungiphathi kahle ngoba mina ngazi ukuthi umalume uma wami lo uma wasekhaya angifisa uma ukuthi mina mayingena kadlamuka engene njengomuntu ozolwa ongena njengomuntu ozoma egcikeni la kwadlamuka ekubeni kadlamuka uganiselweni. Usicela may I ask you ukuthi usawufuna wena lo mshado lo? Mina umshado anginankinga nawo. Kodwa basemantsomeni khona la ngizowakhulula khona. Ngizomtransport uThando ngimlethe kubone bebe sebeshila isikhathi nosuku beyomkhipha lento ekuthiwa ifakiwe kuyena. Wozama. Bengibuza ukuthi mhlambeni uma thina singahlanganisa imali samthanda uSomphalazi sakadlamu ngabe inkingane uma kuthiwa unedliso. Ngifuna ukuthi lokhishwa baMsomi ngifuna ukubona lento esamthisa. Ngane idliso omalume ayanda nje ngoba behle nje lapha